iniwan mo adya makita ti aldaw apimanaw ka numan pa'y biyag ko adayo ka lagip ni ayat tsak maisina kanayon kalata dito'y panunod si kalata ipit-pitik to'y puso mangrugi na sumkar to'y puso gabot na palaos nga iniw nabayagan biyak ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa Nula kumabiyag ko nalaklaka nga umayak tapnon maarakop ka tabare maep-epan kuma iliw kuken ka nagpaiduma biyag ko uray adayu ka jakto pulo si waksi dikariken ka adda ak kito'y agur uray ken ka ayat ko sublianam po kuma mangrugi na sumkar to'y puso gaput na palaos nga iniw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa mangrugi na sumkar to'y puso gapop na palaos nga iniw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa day tatimek mo tunggal agsapa ti oras ngayon nakipapanaw dita sidong mo anak kairwama tsak kumakayat adunteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko tsak kayat ang makita alumlumdaan ka ay di papanaw ko lagip mo balune iti lugar pa ka na siksikan
tulad da di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko kastan dayak ko agsingsingpet kanto no awan nakton ditas ibay mo sapay ko na naipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na makita alumlumda ang ka tay ti papano ko lagip mo palunek iti lugar papana siksikan tulad na di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko agsingsingpet kanto no awan nakton kita sibay mo sapay kuma na naipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na lipatan tanti ko nakngem saan tanairwa makayat anay sangsangayan ayat akinalik aguma naipaay mo pudnunga pakaragsakan urayawan ka laglagip ka dagiti ladaw aminak makikita dagiti naruay nga inangaw ta tumrem lulwa tunggal mapanunut ka agnanayon ngay ajaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray payno impadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magunas agmay sa katoy puso urayawan ka malaglagip ka dagiti ladaw aminak makikita dagiti naruay nga inangaw ta tumrem luluwag tunggal mapanunut ka agnanayon ngay
Agmay-may sa katoy puso. Ipatpateken pudno adungdungwen ka Buray pairo imadayo ka Dimanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biyag ko Agmay-may sa katoy puso Magudas man daytoy biyag ko Agmay-may sa katoy puso Al-alia anak, di napalabas Kaya't kung nasika, ken malipatak Nupay sika, imo na ayat Ken nakarik na ak, iti kinadamsa No amok lakuma O biyag ko Sakbay anagdaton ka Tiyak kumapinaalilaw Balikas mo Paspasig nga ubaw Ket awan na tungpal kadagiti Karkarim Panawen Itanem kan ken lagi Panawenen sugat ket agluni Awan paset mon puso ken nakem Baru nga ayan inakon sa pulen Nukas bilang agsublikan to kaniyak Di kan awaten, awanen panagayat ko Di kan kayat makita pa'y Tasabidong kan iti napalabas No amok lakuma o biyag ko Sakbay anagdaton ka Tiyak kumapinaalilaw Balikas mo Paspasig nga ubaw Ket awan na tungpal kadagiti Karkarim Panawen Itanem kan ken lagi Panawenen sugat ket agluni Awan paset mo puso ken nakem Baru nga ayat
inakon sa pulen, nukas bilang agsublikan to kaniya. Di kan awaten, awanen panagayat ko. Di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas. Panawen itanem kan ken lagi, panawenen sugat ket agluni. Awan paset mon puso ken nakem, baro nga ayan inakon sa pulen, nukas bilang agsublikan to kaniyak. Di kan awaten, awanen panagayat ko. Di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas. Panawen itanem kan ken lagi. Basul ko kadi nulipaten kan kaunggan tuy puso. Basul ko kadi nuiwaksikan dito'y panunot ko. Jakon madaeran naipuris asae, let ang barukong ko amang lemes kakaisuna nga ayat ko. Kubanenday di ayan anang balon nairuta kawar ni ayan, kasman di agkupas, di ragsak ken nasamit abalikas. Namatiyak ken ka tanatalget tuy puso ken rikna. Ngem gayam ubaw di ayat mo di mapagtiaran. Awan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na, ngay nak tinagibi di taleken namnama. Nagsulpo nagbunga dagiti nga arapaap, ngayon ta minuli di karikeng sa pata. Siya tutay pumusay lagip mon tulaen, manggayag di naglabas naikupin na nakalmanta. Naputarakan ta kasarbis amang pasanta, di nairurumen nga ayan.
pusa iniyawat ko tuy ayan ngem paitin ka insupapa sanuwak ay itan imbatim tuy pusok ngagmaymaysa nga aglag-ang kinaulpit kinaranggas hawan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi titaleken namnama nagsulbo nagbunga dagiti nga arapaat ngayon ta minuli di kariken sa pata siyakto day pumusay lagip mon tulaeng manghiyag kinaglabas ngay kupina na kalmanta naputarakan ta kasarbis amang pasantak dinairurumen nga ayan dinairurumen nga ayan dinairurumen nga ayan. Diyak maamin pananglapay kumatama sarakam tay napudno aragsak mo napudno nga ayat ko awan sa bali anagik ko daytoy puso nang namnamaan akasta kamet kaniya ngemiti ko da lipliputan na pinamati na asyak lae di tanakin ngem gayam ta doak kami apat-pat diyak maawat nga daing nakagudwa di ka pusong hemrik na inaninaw muday tuy puso ulbut day ta apanagayan siksikan dito'y kaungga gayam di ka
na asyak lain di talakin ngem gayam ta dua kami apat-pat jak maawat ngadain nagkaguduang di tapusom Kendrick na rinaninaw mulay ko'y puso ulbot dayta apanagayan siksikan laeng dito'y kaungga gayam di ka met mabukutan repenge aguraen ka kainalinaw na dua kami ngayon ka ay ayate ngayon ka ay ayate. Oras na asyak tayo madayo isupli ko ayat abulot ko repeng na laeng nga inak piruken ay mabukuda kaniyak na ikete no pay nasaeng ngemday to'y tirumbeng amok adakes tinta ar-aramiden jak may turet pay nga inak puyaen panagluana gapukan ayak laeng jak maiptur asa em tilakamek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen ti saan ko abukbuko palubusan kan tay sutay subleana pusukin rignam isut adaan karbengan awan titengel ko amang ikut ken ka nudila to'y ayan ngayon nakin arik na jak maiptur nasa em tilakamek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko abukbuko
saeng ngem daytoy tirumbe amok agakes tinta ar-aramid tsak may turet pa'y nga inak puyae anagluana gapukan iyak lae tsak maiptur no sa tilak amek to gapulaken ayat a binulod ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko nga bukbukod jak maiptur no saan tilak amek to gapulaken ayat a binulod ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko nga bukbuko minsan nga aldaw apan agkuy-kuyog ta napnualen kinaragsak ta kas naawan patinggana pulos sadya ni namnama ti pagsingaan ta luluwag ti agpatingga liday nagmarik na no tirabi sa si kalae panpanunute ano sa ikarigata dito'y den na ur-urayen ka tanariga di agmay sa aglalo no kailiw ka nariga no maminsan no mangnam na maka iti napudno nga aya ubaw met gayam no panpanunute ragsak di agpatingga karin kari di kay nilala no napudno day taayat no tirabi ngagmay sa si kalae panpanunute ano sa ikarigata dito'y den na ur-urayen ka tanarigan di agmay sa aglalo no kailiw ka nagsae man ano sa sikati kapuna ulo sa jak ni namnama ipagsinaan ka no tirabi ngagmay sa si kalae panpanunute ano sa ikaw
naglalo no kailiw ka. An-anusak tanariga agsapul sa baling nga ayan. Sipod pinanawa liday tinak sinagaba jakam mo ayabiyag ko nuwan niya tibasul ko Idem day di ayan tuy puso agumaw gawawa kaano at aliyawen kaano ang subliamanen di ayan ngayon tuy puso agrag sa'kin biyag ko maasing ka sublianan na alam item day di ayan kalikagong day tuy rikna ka kinagura item day di ayan tuy pusok agumaw gawawa kaano at aliyawen kaano asubliamanen di ayat ngayon kalime tuy puso agrag sa'kin biyag ko maasik ka sublianan na alam item day di kalikagom daytoy rikna kaano at aliyawen kaano asubliamanen di ayan ngayon kalime tuy puso agrag sa'kin.
pumadpad. Daydiliday ang napasarak, ragsak ti simukan, nga awan iti pumadpad. Basulin no narak-karak ta ayat kelangin-langin, tasikat na lawang anang baybay sa naglaam mo no wagtuok ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken ka kumusta. Uray no nasakit pilit nga awatek, no panunutek nga sikat ay ayatek. Punpunuak nagkurkurangam kanayang tinepelak di gumurang jakin papas. Imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi tinaput no nga agayan. Siya ipabasulin no narak-karak ta ayat kelangin-langin, tasikat na lawang anang baybay sa naglaam mo no wagtuok ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sikati ay ayate. Punpunuak nagkurkuranga kaniyang tinepelak di gumura jakin pakat. Imbes ngay ay wenak santa inda danes nak kasta kaditi na putno nga agayan. Kasano ngay patek ko tikasken ka, martirak ta puso ayat mo jak marik na at patek ko jak marik na tadungong kasano jak guten panagtuok ko. Pinunpunuak nagkurkurangam kaniyang tinepelak di gumura jakin pakat. Imbes ngay ay wenak
naglabas dagiti apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jak man may waksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa nagulip ka naranggas ken naulpit ka manangalilaw manangirurumen ken manangikulbo iliken ka ngayawaksi iti lagip ko tadikan amay kari iti pagmatek ko narikan iti manglipa sa iti naglabas dagiti apanaging bubulse aging ga ngayon ka nang lipat jak man may waksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa narikat iti manglipat sa iti naglabas dagiti apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jak man may waksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa ay nagriga iti agbiag